الله وملائكته يصلون على النبي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Maşallah mına ötkönki sabagыбызda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyaya kelüsü turasında sabak kıldık ele. Bu sabagыбыз Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den süt emüsü turasında sabak kılabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga en birinci Peygamberimizden enesi Amina süt emizgen bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den enesiden keyin bütkül alamga rahmat bolup jönötülgön Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga süt emizүү mümkünçülügünü Allah talam Suwaybaga nasip etdi. Suwayba bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, oşonda ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den amekisi Hamza'nın dağı emçekteş enesi ele maşallah. Eki baktılуу insanga süt emizүү mümkünçülügünü Allah talam nasip etken eken bul ayalga. Oşol Suwayba Abu Lahab bilebіз tarihta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çoğun düşmanı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazarlarda, oşonda ile köçelerde adamlardı Allah'a davat kılgan uçurda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den artıdan bol jalganga çakırıp jatat dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de taş menen urup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kordup kança musulmanlarga ıza bergen en çoğun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den düşmanlarıdan ele. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den atasının bir tuğanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den amekisi oladı. Uşul adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyaya kelgendigi turasında Suwayba kavar berip sүйінші kavarın aytkanda Peygamberimizden dünyaya kelgendiginin urmatına Suwaybany azat kılgan ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den atıdan kılgan bir jakşılık uşul bolgondugu üçün Abu Lahab dünyadan kaytkanda bir tuğanı Abbas radiyallahu anhu bir yıldan keyin düşündü körgön eken. Düşündü körüp Abbas soradı, ey Abu Lahab, Allah seni menen kanday mamile kıldı degende, Abu Lahab aytat, Muhammed'in urmatına Suwaybanı birinci günü azat kılgan elim. Allah Taala mına uşul birinci günü uşul sömöydün bir mancası bir müçösün çölük Allah Taala maga biraz su beret deydi. Biraz uşul günü azabım jеңil deydi. Menin körgön bul jakta körgön jakşılыгым gana uşul. Başka hiç kanday maga jakşılık jok dep Abbas radiyallahu anhu'nun düşünde mına uşuntu aytkan eken. Albatta Allah Taala berişen her bir kılıngan jakşılıkты Allah Taala jön gana taştap koyboyt. Balkim bir düşmanga kılıngan jakşılık bolsa dagı kıyamat günü Allah Taala oşonun sıylığına, oşonun cezasını sözsüz türde beredigen maşallah. Mana uşentip Suwaybanı azat kıldı. Suwaybanı azat kılgandan keyin bir kança günden keyin Saat urusundagı ayaldar Mekke'ye gele жатқан ele. Saat urusundagı ayaldar biz bilebіз Taif'te köp uqqanbız maşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de taşbaranga alıp oşonda ile Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga kelip ayttılı, ey Muhammed, kanday kalığın var, emne dua kılsan dua kıl, Taiftiklerde Allah Taala jok kılganga dayar dep aytkan jer. Mına uşul Taif'ke jakın bir toğlu jer, jeri salkın, tili en taza bolgonduktan oşol toğ taraptan ayalдар keleteli. Atayın Mekke'deki jaşbaldardı alıp barıp, akçaga alardı bir yıl, 2 yıl emizip, karap çoğoytup, tarbiyalap, at mingendi üyretip, taza süйлöşköndü üyretip, oşunday işlerdi kılçeli ayalдар. Adattagıday maşallah Saat kavminin ayalları dağı Mekke'ye geldi.
Mına oşol ayaldardın içinde Halima Sa'diya dep koyat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de 4 yıl süt emizip 4 yıl terbiye kılgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den süt enesi. Hadiste Halima turasında mınday da aytılat. Madinaga kele jatkanda Saat kovumundagı ayaldardın bardığı Mekke'ye kelip jetti, birok Halima dağı dele Mekke'ye jetelegeli. Ankeni Halima'nın eşegi arık bolup ötü sekin baskan eldin en ayağında kele jatkan ayal bol Halima ile. Halima Mekke'ye kelgenge çeyin eçak ile baldar alını bütken ile. Birok oşonça kelgen ayal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de karayt kimdin balası kanday. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jetim törölgön ele. Atası 6 aylık kezinde dünyadan ötüp ketken. Bul jetim eken, bunu karjılay turgan, bu akça tölep bere turgan hiç kimisi jok eken dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kançalık ayaldar algısı gelse dağı mal jagını karap turup, jetimdigini karap turup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hiç bir ayal algısı gelbeytele. Karab ayttak ele de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Oşentip ayaldar Mekke'deki baylardın baldarını alıp büttü. Hiç kanday bala kalganı. Mesela Halima'ga maşallah. Halima en akırı Mekke'ye geldi. Mekke'ye kelgen uçurda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kanday jaş bala kalganı mesela. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de karaydı. Alsak bu albasak bu. Bul jetim bala eken kim karjılaydı dep oylanat. Kuyusu Haris menen maşvara kılad. Emne kılsak, alsak bu albasak bu. Oşanda Haris dağı pikirin aytat. Mümkün Allah Taala bul balaga bir bereke koygan. Mümkün uşul jetimdin bereketidin bizdin üy bilöz nurga bölenat. Üy bilözge nur gelet, bereke gelet. Dep Allah'ka tayangan avalda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jetim basa dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kucağına aladı. Yer betinde bir dağı ayal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kucağına alganga dayar bolwadı. Birok bul peygamberge kızmat kılu, peygamberden süt enesi bolu mümkünçülüğünü Allah Ta'alam Halima'ga nasip etip Halima Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kucağına aladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kucağına algan zamat berekeni sezet Halima'nın kökürögü sütke tolgan ele. Mana oşul keçe en baktılı keçeli ankeni Halima'nın balası Abdullah'tın dağı kursağı tok. Halima'nın dağı kursağı tok. Halima dağı jakşıya saldı. Joldaşı Haris dağı en jakşıya salgan keçeli. Ankeni Halima daima Halime'ne öz daima Abdullah'tı yemizgende Abdullah'tın kursağı toy boğunduktan tünü menen ыйлап çıgat ele. Atası menen enesige tap takır uyku verбейт ele. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kucağına algan keçede Allah Taala bul keçen uşunday bir baktılı, berekeli keçe kıldı. Balası Abdullah'tın dağı kursağı tok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin dağı kursağı tok ele. Ertemenen arık tövesini sağında barsa töөнün jelini dağı sütke tolgan ele. Töөнü sağıp kursan bolup Haris çurkap geldi. Biz algan bala bul jönököy bala emes. Bul balada bereke var dep. Toya süttü, içti maşallah jolga çıktı. Daima eldin artında jürçü eşek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de üstüne alganda külü gele maşallah. Te aldın ele ketip kalgan ayaldardın dağı artıdan jetip al ayaldardan dağı ötüp ketti. Ötüp ketip jatkan uçurda Halima'dan ayaldar tan kalıp soradı. Ey Halima emne oldu bu uluğunu almaştırdın mı? Daim artta jürçeleň emne oldu bugünküsünde aldığı ötüp kalıpsın? Uluğun çurkap kalıptır. Degen uçurda Halima ine öz aytat bul mende emes deydi.
Бұл төөнün üstündегі жетімнің берекесіден деп айтқан екен, машалла. Ошентип Халима барды. Ошонда Саад урусуну ачарчылык, кургакчылык каптагандыктан Саад урусундагы ечкилер тойбойт эле, желиндеринде таптакыр сүт жок эле. Бирок Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын берекетиден Халима энебиздин ечкилеринин сүттөрү, желиндери сүткө тола. Күнүгө барат, жайлоого барып оттоп кеч кайтканда желиндери сүткө тола үйгө кайтат эле. Адамдар карап таң калат эле. Эмне үчүн Халиманын ечкилеринин желиндери сүткө толо, биздики тойбой келет? Биздин ечкилердин желиндеринде сүт дагы жок. Адамдар түшүн албайт эле. Койчуларды урушат эле. Халиманын ечкилери каяка багылса, ошол жака барып ечкилерди баккылады. Бирок маселе ал жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекетиден Халиманын үй бүлөсүнө береке келгендигини адамдар дагы деле түшүнбөйт эле. Халиманын малы каякта оттосо, ошол жерде элдики дагы оттойт. Бирок кеч келген учурда айырма Халиманын ечкилеринин желиндери сүткө толо, элдикинде болсо сүт жок. Мына ушундай келет эле. Ошентип 2 жыл Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Халима энебиздин астында сүт эмди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 8 айлыгында тили чыгып сүйлөсө, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 1 жаштан өткөндө кадимкиде адамдар менен сүйлөшүп калган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 2 жыл эмди. 2 жыл эмгенден кийин сүттөн чыга тургандагы убакыт келип, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламды энесиге тапшыра турган убакыт дагы жетип келген эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеге энесинин астына келди, Аминанын астыга. Халима энебиз тапшырып берип жаткан учурда Аминадан сурайт: Амина, рухсат берсең дагы бир аз убакыт калса, Меккеде угуп жатам, оорулар таркап атыптыр жаш балдарга. Мен Мухаммадка бир оору жетип калбасын деп сизден суранганым, мага бир аз убакытка дагы берсеңиз кандай болот дегенде, ошол оорудан чочулап турган Амина дагы рухсат берет. Ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жашоосун дагы Саад коомунда улантат. Иншалла келерки сабагыбызда Халиманын астында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнүн жарылгандыгы туурасында, ошондой эле машалла Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы кайра Аминага тапшырылуусу ушул туурасында. Аллах. Ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аминага кайтарып берди. Эми машалла келерки сабагыбызда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Халиманын астында жүргөн кези, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы береке, ошондой эле машалла Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү жарылуусу туурасында сабак кылабыз буйруса. إن الله وملائكته يصلون على النبي